Ukartong ka Voice of the People Party VPP Dr. Ricky A.J. Singkon ulayo ban khorjing job habaro lightly ki constituency ka West Khasi Hills bakanthop ika Nongston ka Mountain Road bat ka Rambrai Jerngam constituency. Habaphai ka Nongston constituency Ukartong ka VPP ulayo hadu arpway hajar khandai spa prapusau vote bat bot sa Ukartong ka Indian National Congress uba Vincent H. Pala da kabaw yo 1,000 South Pa Prapway vote, bat bawan balay ka kertong NPP ka Dr. M. Amperin Lingdo da kabayo tang 1,000 praspa kandai pesan vote. Katba ka Mountain Road constituency pan, ka VPP kalayo katway hajar News Pa 1,000 kandai vote, ka Congress kandai hajar South Pa Lai kandai vote, bat ka NPP 1,000 Arspa kandai pulai vote. Bat Rambrai Jerngam constituency, ka VPP kalayo khatar hajar arspa khandai pesan vote, ka Congress khatway hajar arspa lai vote, bat ke NPP kalayo tang 1,000 sanspa lai khandai vote. Kinong Krishan ka VPP kalaymi ru Nongston, kum kadak ban penpaw ya kejingkmen halor kejingjob Dr. Ricky A.J. Singkon, kumu MP ke Shillong seat, bat kamtami ki paiba ke bala Krishan ratba. Hagabagi ni kisan lak 1,000 perang hajar lai spa khat lai vote ki ai ya kata ka jingkershan ya ganeka party the voice of the people's party hapo ka jelang jumpa arden mila basoy moy kumu presiden rangba hapo ka jingshania ajungi ya u kertong MP ubala kalalong MP menta Dr. Ricky Andrew J. Singkon ngai kublai kerpang ya kinong kershan bagi pai ba ajong Nongston kin ai hadu arpu hajar kendai spa prabusau malumalang isu anta da hipor ba ngideng ajai ngidang perkhat ba an point em tharai sipo hajar ke parti badang thamai ke parti bomdon kita inalam ibarang ba ke parti bomdon kita giri ustad hendrai ngiya rengkat-rengkat ba upai ba bat uniu arpu hajar kendai spa prabusau udai jubak na kamanta jungi ke Nongston constituency ngai kublai kerpang kini wei pai wei ki baladan benda hagan ni election MP bun ki bala phone yang kio mengikwa banwan ban snap ya gani ka vote bat ban yadan mentalang hagan ni singi bangin ya kendo compare la job nerem hendrei kiong ba namar ka jing penthot jong kate ka an one focus RPC hagini gisi balada kila arta tienno wat kim shimlala shu banwan ngai kublai kerpang yaki wala kim shimle poi hangne hendrai kadai ke limba gajing kersan gajongki kadai limba gajing snok tilang gajongki hagaba ngi poi hadu kane ka khilip mat